told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers and Angikubingeleke mbukeli kulohlelo elikhulu eSwatini delidlela nivongeni kanzi lokuvusela kulohlelo nguyeke umuntu lwangudumane ngume kumeno kaMahlela Sibongo losuka khona ehlangothini lotechumana kanye ke nekuthengisa khona kaDlandvongeni sivuseleke mbukeli the beautiful kingdom of eSwatini mbukeli singena ehlelweni nje lelimnanzi nakangaka njengenhlala into ke sinaye kumntangeni lapha lecana wemntangeni njengoba nje umanzatela unjena uthi kuvusela kumbukeli ehlelweni. Ngibonge Mcanco ngivusele kubabukela emakhaya ngivusele kakhulu kade emalungu eDlandvongeni njengoba angethulile umcanco lana nguye impendulo kaDlamini again losuka khona eDlandvongeni etiko letebahloli lekusepheceledi ke itiko la compliance. Kunjalo ke mbukeli singena nje lapha ehlelweni namhla ke sithatha imbuto ke lapha lokuthi sithatha imbuto lamalanga ke mbukeli kusayibona le mbuto ukuthi vele mnengi kakhulu manje sizama lokuthi sigiye vele ukhuthale ke nawe ke mbukeli ukuthi mangabe ke unawo umbuto ukusebenzisa indlela tethu leti lestivetile emaswatini ukuthi angatisebenzisa sidine indlela etikhona ke sikhona lapha ke ka WhatsApp njengoba ke uyibona inombolo ka WhatsApp lo sibhala kiyo lapha lethi 79638386 noma ke kulabo labakhonako ukuthi baye lapha ka Facebook ungakhona phinze ulivakashela page leDlandvongeni lapho eSwatini National Provident Fund nakhona lapho ungasibhalela uma ufuna ngabe unembuto ubude khona lapho noma ke usilandzele nakhona ke kubo Twitter sikhona kubo Twitter sibe khona nakubo LinkedIn siyatholakala ke mbukeli tiningi nje letindlela lotithola kito nalabo mhlambe bafuna ukuthi bawufundzana nalokunye kaDlandvongeni noma mhlambe sekuthola imibhalo etitsite letikhona letiniketa ke lwati ngeDlandvongeni ungaphinze kuzivakashela lapha kulolu khasi lethu iwebsite ku www.enpf.co.sz kusasenjalo ke mbukeli namhla ke singena kito lapha ta WhatsApp ngoba ta WhatsApp kula kakhulu ku WhatsApp lokusubhale itahlala nje tibhanyata ke lapha ke mbukeli stuff lesingene kiyo ke imbuto lapha Nkosi lengobona konje lapha uyabuta ke lapha lolunga uthi ke angivusele ke mnika kaDlandvongeni lapha ngicela kubuta make wami ke bekangithishela mangithishela ke washona ke babancane ke lapha Nkosi makasho uthi ke sakhula sakhanza ukuthi ngosena certificate takhe lebe tikhona adisekho kepha ke usiloke kwenteka lapha basitshela ukuthi babeke wehluleka shose wake weta mababi wabo kuthi atotfwa le mali yama kwabo lasashona asathe sikwentekani kepha kuthiwa lapha babeke wahluleka ukuyithwala le mali waseke siyahamba ke welfare laseSwatini uya eNingizimu Afrika sesiyabuta ke ukuthi njengoba ke nababe wazama ke wehluleka naloko singaza ngesitshela singabe kwentekani wahluleka kanjani usakaza ngeasho babe ke Nkosi ukuthi makafika phakathi kaDlandvongeni uhluleka nje uhluleka kanjani so ufika sigabeni sesashiya abantu abakhe labakhona eSwatini uyahamba ku South Africa sibabuta labantwana abasele bamake lapha lo ngasekho libeka lunga leDlandvongeni ukuthi ingabe ikhona indlela bangasitala ngayo khona kaDlandvongeni ke Nkosi ukuthi le mali phela igcine itholakele futhi ithola ngubani. Sibonge Mcanco sibonge nembuto babukeli emakhaya noma emalungeni eDlandvongeni kungaba kucacisa nje Mcanco kwekuqala ukuthi leDlandvongeni njengoba besolo sikhuluma Mcanco ukuthi lisebenza kanjani bantu laba eligible ukuthi bathathe leDlandvongeni abantu laba kanjani Mcanco siyawuva nje umbuto lana noma ke lensaya yena bayasho Mcanco ukuthi bengake bekangithishela lokusho ukuthi into yakube make beka pensionable under government noma ke kahulumende Mcanco ay civil servant ngapha nje kucala kucacisa Mcanco ngoba bayaye basiphambathise na pension fund kuna public service pension fund kuphindze kube na eSwatini National Provident Fund lokungu ENPF Mcanco lokusho ukuthi labangena eDlandvongeni bantu labasebenza ku private sector noma ke labasebenza kahulumeni kepha labangasiko permanent Mcanco lokusho ukuthi nje nangabe kusho ukuthi make beka permanent kahulumeni noma angithishela phela acashwe ngi-TSC kusho ukuthi imali yakhe bekumele ukuthi bayoyibukela khona Mcanco ka PSPF Public Service Pension Fund sengabuya ke Mcanco ngento yakhanza ukuthi umuntu uyacala usebenza ku private sector
asikwali lokho ngoba phela kuyenteka uqale usebenze enkampanini lethide before ucashwe nguhulumeni ngalokuphelele. Imali yakho vele edlelandongeni kuyenteka ke ukhanze ukuthi ikhona vele ngalana edlelandongeni noma ke angithi kubhekeke ukuthi ibe khona nangabe bosebenza private sector before ube pensionable civil servant mcango. Lokusho ukuthi lana nje singakhuthata ukuthi lana ngoba phela siyathi ukuthi nangabe sekushona ilunga noma ke nangabe selendlulile ilunga emhlabeni i-benefit ezibhadalayo edlelandongeni i-survivors benefit. Lokusho ukuthi kudzingeka ubufakazi ukuthi vele lo muntu washona mcango. Lo bufakazi bungalethwa yini? Bungalethwa i-form of i-death certificate. Lokusho ukuthi nje kudzingeka certificate sakhe make sekushona kube sekudzingeka nelipasi lakhe sitawukhona kubuka bese ke siyangena emathunjini ayo sibukede ukuthi bekakhethile yini vele bekakhethe bani bekenzile njengoba kushiwo ukuthi babe wafika watoyifuna imali stop bese siyakhona ke mcango kuyihladiya sihambe nayo kahle mcango. Ingabe ke Nkosi usakhuluma ngelena lelo lokhuluma igama lesilumbi ke lapha ukuthi survivors benefit. Lapho ke Nkosi ukuthi kuhamba kanjani? Ngike ngahamba nje kulenye inkampani lapha Nkosi ngafike lapha ngababuda ngathi ngabe njengoba ke niphila nisebenza kwanyalo niyadini ukuthi ngalenye ilanga kuyafika isikhathi lapho khona umuntu wayohamba emhlabeni khona. Ngoba ngathi ngiyabathusa ke Nkosi kuba ngathi yabathusa abantu bawatshela iqiniso lelo ukuthi siyawufika isikhathi lapho khona uyawohamba khona emhlabeni. Bese ke umbuto ke Nkosi lengafika bese ngawulandzela ke lapho ngase sengiyabuta ukuthi njengoba ke sathi ukuthi ngalenye ilanga ke sitawuhamba emhlabeni kepha sathi ukuthi siyahamba nini emhlabeni. Ngabuta Nkosi ukuthi ukhona yini lapha kibo njengoba ngabakhanza nje lokhethile ukuthi uma ngabe ngasekho emhlabeni imali yafula ngibani. Labanenge Nkosi kwaba ngathi abayahli indzaba yekukhetha ngoba tandla itaphakama lapho Nkosi tisebenti inengi kwaba nje tandla insathu kuphela. Ngase sekuba nembuto ukuthi awusho sivele lendzaba nakusafuna ukuthi siyishumayele Nkosi njengoba uyishilo nje. Bengicela Nkosi ukuthi singakedluli kuye uma uwachazele lapha emalunga ubachazele babukele indzaba ye-survivors benefit Nkosi ukuthi yini survivors benefit itholakala mangabe sekwendekeni ngoba baba khona labanye uthule ukuthi nje ngibekise Nkosi senginaba athi nje lolunga hayi mina njengoba ke nginebantwana nje ningisebenza abantu abami le mali yami ngiyathi nje noma ngasekho nje emhlabeni noma kanjani idlandongeni kuyafunakala ukuthi ithule bantwana ufole nje ukuthi mangasekho ngenxa sikunendlula angazange ayenda angeke le mali ukuthi bese siyahamba ebantwaneni yena bekangadi anacabanga ukuthi mase ngifile nje kuyobe kusho ukuthi le mali yami iyoba sebantwaneni. Umuntu angaze agucuke ke bathi bakho abagucuka ke emathuneni ke Nkosi ngenxa yokuthi mhlambe vele nako lesifiso lebo sifisa asendeke ngenxa mhlambe yaloku longazange ukwenda ngekungadi. Ngibonge mcango njengoba bese ngishito mcango ukuthi i-survivors benefit i-benefit ngilenye ama-benefits edlelandongeni lebhadalwako kulabasalako umcango nangabe unfortunately lilunga lethu ledlelandongeni selendlulile emhlabeni. Okusho ukuthi i-benefit lebhadalwa ngekuthi sekushonele lilunga lebe lisebenza mcango. Le mali ke ibhadalwa kulawo ma-survivors noma ke kulabo labasalako ngemuva. Kucacisa nje mcango ukuthi ibhadaleka kanjani. Shothi siyabuketa mcango ngoba siyakhuthata njengoba nawe bowusho nje ukuthi uke wavakasha lana kulenye inkampani wakhanzakala ukuthi abantu abakakhetha banominate kuneliform lesinalo edlelandongeni mcango la sifisa ukuthi noma ke la si encourage khona emalunga ethu ukuthi manje ke aligqwalise lelo form lelo leli form ke lelo ungaligcwalisa nakaningi akusho nje ukuthi naso uligqwalisile namuhla soyohlala kunjalo ungashintsha nje noma ukhanza ukuthi bayangeteka abantwana ufuna ukuthi bachubeke ba benefit bonke ungeta uphinze futhi utocalela phansi uligcwalise mcango i-nomination form. Kumcoka ngani ke kugcwalisa i-nomination form? Kumcoka ngekuthi njengoba bowusho lana ukuthi labanye bayasho ukuthi ngisebenzela abantu abami imali yami ngifuna ukuthi nasengendlulile emhlabeni ithole bantwana. Ngidawubekisa ngescenario lethide mcango uyagcwalisa namuhla i-nomination form ungimahlalela awukathathi inkosikazi uyabafaka abantwana labakhona noma labo badali bakho sekuyenteka kusasa uyavuka uyakuyoshada mcango. Lokusho ukuthi le marriage bese ke seyibulala le nomination lo uyendile mcango. Lokusho ukuthi lo so benefitayo nyalo emalini takho nakwenteka wedlula sengilolo mthetho mcango noma ke sengiloyo mfato wakho. Siya encourage nje abantu ukuthi bachubeke batinake leti tinto leto ngoba ukhanzakala ngazo ukuthi abantu babese abasakunaki athi umuntu ukuthi manje ke na wakhetha naso uthi uyambuta kucala kuyenteka ukhanza ukuthi inhlanhla basangakandlule kwendlule emhlabeni
nasendela ama-educations leto tinkampani njengoba bewusho nje Mcango asho ukuthi yena umuntu yena wakhetha vele hayi uyathi ukuthi imali yakhe iye ebantwaneni bakhe kepha naso ushadile Mcango ushade recently lokusho ukuthi kusadingeka ukuthi sichubeke siyishumayele lenzaba yokuthi nangabe kwendekile wakhetha wabese uyashada lokusho ukuthi bese sekustenda le marriage ibese ibulala leyo nomination we encourage ke malunga ethu ukuthi achubeke phela nangabe kusho ukuthi bowukhethile wabese uyashada ubese uyabuya uto update ufake bonke abantu lofuna ukuthi ba benefit Mcango kwito tonke imali takho edeldlela Ndongeni. Ngosi kunebantwana bendlunkulu lothula ukuthi ke bona akusinvole kahle kepha imvole khona ke eveni nasemhlabeni onkejikelele uyatala umntwana makatala umntwana ke Nkosi kuyendeka uthole ukuthi batali bakhe bayamlahla akabathi nje ukukhula nje akabathi batali bakhe mhlambe vele soyokhula engcenye bayam-adopta labanye uthole ukuthi vele bakhula sebakhuliswa indlunkulu lokusho ukuthi lo mfana loyo ke Nkosi ukhula njena akade ukuthi make ngibani babe ngibani nebakithi maye bakhona vele bobani nabo andakati lutho unguye nje aphelele abantu labadinga laba lahleki nabo khona lapho endlunkulu noma mhlambe ngikuphi la khona futhi ukuthi umfana loyo ke Nkosi utawukhula ke bese ke uNkulunkulu siyambusisa ngetrausa atfule toho makafala toho ke asebende bese sekungena ke lenzaba lena lesho Ndongeni lapha ukuthi kubalulekile ukuthi nanaye phela uma asebenda akhethe uyatibuta ke lomunye ukuthi njengoba mina nawo ngidikhanza lapha ngide lengathi mhlambe vele wakithi ngesigaba lengikhule ngaso kusingabe loyo ke Nkosi umfana lokhule kanjalo uhlala endlunkulu ubese ke yena ubese sofaka abantu lapha le form mangabe naye ufisile ukuthi le mali yami ngifise kusiye kubani yena ufaka abantu ngibobani labo la ngabafaka le form lelo Nkosi. Ngibonge Mcango njengoba sathi ukuthi kangwane Mcango sisebenzisa ama-documents ama-official documents lesinawo Mcango i-ID Mcango ne-certificate sekudala ngithemba ukuthi nangabe kushothi lo muntu umntwana wendlunkulu Mcango noma nangabe kwendiwe i-adoption process lephelele uba nato impepha Mcango naye ucala impilo nje unawo lawo ma-documents ngoba angeke plus bese se-encourage ukuthi manje ke Mcango abantu shothi so tawuhlala abe ebede ama-documents ngoba nje kwekucala lokumele ukuthi sikucondzisise ukuthi le mali edlela Ndongeni nyalo nayibhadalo noma umcashi lothite nakayibhadala kumele ukuthi kube ne-ID yakhe lo muntu obhadalelwa komcango lokusho ukuthi naye utabe seaqalile leyo mpilo yakhe la tabe ayiqale khona ama-official documents nangabe so uyachubeka uyathatha noma uyathathwa uthola abantwana Mcango utawufaka labo bantwana unfortunately ngeke kuze kwenteke ukuthi afake batali phela Mcango nangabe kushothi vele ukhule ede batali nebakabo akabadi shothi nje namcango impilo so icala lapho utawukhetha lo lata mkhetha nangabe kunkosikazi nabe ngibaba wakhe Mcango ichubeke impilo kempilo. Lena ke inkosi lesibuka lapha ngathi ibhlungwana ke inkosi angivusele kahle Ndongeni lapha ngicela kubuta ukuthi ngineminyaka lengimashumi lamathathu nesikhombisa 37 inkosi ngicela kubuta ukuthi ngabe ngenta njani lapha lebesebenza khona ke sesidendiwe lokusho ukuthi lenkampani ke seyivaliwe bengicela kubuta ukuthi ngabe Ndongeni njengoba nginedla Ndongeni lingakhona ukuthi intele imali linginetele imali sikhona lokuthi senda njani kuze kusikhona ukuchuba nempilo eveni Nkosi uyabuta lo nginene nje lenkampani lebebasebenza kiyo useseyivaliwe mhlambe ngetimo leti khona labo covid igcine vele noma sibone amabhizinisi lamaningi imbukeli vele uthi abenako lokuthi abe nekhinyabeteka emalini lamanye agcine vele avalile uyabuta ke Nkosi ukuthi una 37 weminyaka uyakhona ukuthi altrade Ndongeni lakhe. Ngibonge Mcango ngibonge nembuto lokusho ukuthi sikhulumile Mcango emalangeni noma ke emavikini lephelile kulohlelo sikhuluma ngekuthi indlela Ndongeni lasungule kanjani sikhuluma ngekuthi ama benefits akhona aqala kuphi so lokude lokushintshile embukeli ekhaya indlela Ndongeni liyi pension scheme li provider ema benefits ebantwini nangabe sebafike eminyakeni lothide lokusho ukuthi nje ucala ku benefit indlela Ndongeni nangabe lokungenani so na 45 weminyaka uhlete at least umnyaka ungasebenzi noma ke unele business lelithite lokuphokophele kulenta so ne certificate sakhona lokusho ukuthi lapho uyakhona ukuclaim i-retirement noma ke na usasebenza na una 50 years ngathi nje kafishana
ngilawo ma benefits lawo la define ngeminyaka. So kubuya embutweni welunga Mcanco sho ukuthi lidlela ndongene kude lengamsita ngako nangabe angafiki kuloyo mnyaka loyo ngoba phela nathi sigayidwa ngumthetho lothide Mcanco. Kunemithetho nathi lesilo provide umgogodla wekusebenta kwedlela ndongene. Kodwa-ke nangabe bekenta i-supplement Mcanco lokusho ukuthi bekangetetela kule on top of le statutory contribution lebekantelwa ngosomcashi lokusho ukuthi uyakhona ukuthi akutoyiclaima leyo mali leyo nangabe kwenteka letimo leti kanjalo kulahlekelwa kumsebenzi noma kushintsha imisebenzi but-ke isengakangeni le contribution yemcashi lomusha lokusho ukuthi nase ulahlekile umsebenzi kanti bowenda i-supplementary umcashi wakho losuka kuye uyakhona ukubhalela incwadi aconfirm ukuthi vele unabo usebenta kusukela nini wagcina nini ude-ke Mcanco ukuthi oclaima i-supplementary. It's the only supplementary portion longakhona kuyiclaima noma ngabe ungafiki kule minyaka lesengikhuluma ngayo Mcanco. Ngiyathemba kucacakela lapho ke mbukeli asesigunye mase siyekhefini sipheze sibuye sicube nehlelo. In order to claim a survivor's benefit, the requirements are as follows. In order to claim this benefit, one would need a declaration by Mkichimi, Mvuna, or chief, with a form obtained at the ENPF offices. Declaration by a member of the deceased member's family, with a form obtained from the ENPF offices. A death certificate. A graded tax clearance certificate for the deceased member. A marriage certificate where a spouse is involved. Birth certificates where children are involved. A claimant's positive and valid ID document. And a claimant's bank statement. ENPF, your future, your life. For your future, for your life. In order to obtain an age benefit, the requirements are as follows. Should one seek to claim this benefit, one would require a positive and valid identity document, graded tax clearance certificate, a birth certificate, marriage certificate for members who got married after joining the fund, and a bank statement. Remain blessed. ENPF, your future, your life. Ngiphize ngikuvuseleke mbukeli ehlelweni lelikhulu ke eSwatini delidlala ndvongeni ihlelo ke leli ke mbukeli lifaka wonke umuntu kungawusisi lehlelo leli likhulu evela seSwatini ngoba umgogo liyakufaka umuntu lomusha liyakufaka sesibona naba lokufaka ukuthi nanyalo basemakolishi basafundzela ngoba nanabo bake baphe nako ukuthi wathi lapha kadlala ndvongeni ngiyafuna ukuthi ngitibekele losuke uwenta into lenhle phela lapho ngoba uyawuthi ucala kusebenza sovela ukucala nje wena solicabangela ikusasa lakho lisho njalo lidlala ndvongeni umorelela nalesilogeni sedlala ndvongeni sithi ngalesingisi your future your life lokusho ke ukuthi lokho ke mbukeli likusasa lakho impilo yakho siyakuthata ke vele ukuthi emaswati asekake akunake lokuthi phela singendlulana nasinginabantu lokuthi basemaveni lale labamhlophe lasebathuthukile kusibona bacabangela ngisho umuntu nangakatana nekutala obone siba budget ngosi bathi njengoba lo mfana simfuna nje ingabe lo mfana utawuya kusiphi isikolo futhi lo mfana lona utawudlani lo mfana lona vele siyamfuna nje ikwayenti imali ukuthule ke inkosi lapha kusi sibantu abamnyama ngathi siyajaka nje ukuthi singahleli lokho sibone nje ngasibona ngayo ubone sebelabanye sibagwetha vele bathi ngisibona ngaye uthukile ke lapho ukuthi uyatilo bengakayibheki lenzabali na ukuthi bengendeka ufule ukuthi ke mbukeli lapho bantu abamnyama noma sisive ikakhulukazi sikanekise eAfrika sesiba vele kuhluleka ekutheni sifeze amaphupho athide ngenxa yokuthi asikayihleli impilo kahle ke mbukeli lapha saphinze futhi sangacabangeli ukuthi nana sisicabanga ngesalethu sibekele ingabe inkosi ngisayikhuluma kanjalo lenzaba nanga nje seyifika inkosi ngachube nawo umbuto loyo ungahlahlela usini sakhuluma ngitibekela nkosi kunjalo Mcanco ukhuluma indzaba lemcoko ayekonga ngoba sidlela ndvongeni Mcanco siya encourage ayimalunga noma ke bantu jikelele labakhona kangwane labangemaswati ukuthi bachubeke Mcanco batongele edlela ndvongeni ngoba phela sinawo nalamanye ama platforms ekonga ngaphandle kwalawo ngale besisolo sikhuluma ngawo Mcanco ama voluntary products ethu akhona la kuvumeleke kuwonke umuntu loluswati ukuthi manje naye angatifakela njengoba nje sithi tena sicala uhlelo sakhuluma ngokuthi kunema civil servants la faka imali tawo noma ke labekelwa imali tawo
ngu-PSPF kophana ke nala ngakithi emgcanco eDlelandlongeni ikhona i-platform ekuba-accommodate nangabe bafuna ukukhulisa konga lokusho ukuthi bafuna ukuthi naba-retire noma nabafika esigabeni lesithile esempilo mgcanco ukhanze ukuthi bonge kakhulu mgcanco bayakhona kuphila ngoba le ndzaba nje loyikhulumako mgcanco imcokwa kuyenteka ukhanze ukuthi sisive nje sase-Afrika ukhanza ukuthi nale life expectancy seyiyehla sesisheshe siyadlula emhlabeni ngendzaba yeti-stress tema-finances phela nasesiyekele ukusebenza noma-ke nasekwehlile emandla ekusebenta so ukhuluma yona mgcanco iliciniso siya-encourage nje wonke emalunga noma-ke bonke abantu ukuthi bangasonzela eDlelandlongeni bete batofaka imali yabo mgcanco titawubhadalela. Usakhuluma nje ngaleyo nkosi sekhwale engenako lapha liyabuda ilunga leli ke alisebenzi ke lona nkosi usakasebenzi uma ngaba kasebenzi ubuta ukuthi uvumelekile yini ukuthi angathi ibuye lapha kaDlelandlongeni ngabe lapho tasiphendula uthini inkosi ngoba sekunembuto nje nesimangasebenzi ngabe le mali bese iseqhamukapi inkosi kepha ke siyathi ukuthi njoba ke kunemalangeni lapha emalangeni ke ukuthole ukuthi vele ayawisa mhlambe athi hawu cha nayi make i-girlfriend allowance mhlambe siyamniketa akasebenzi make uthi le allowance ngitwe ngumlangeni wami angihambe ngotibela kaDlelandlongeni noma mhlamba sathi usuyithole kuphi singakhusathi kepha kuntshontsha nkosi ngoba labanye lapha ungawasithola ukuthi mhlambe sibamba bonda kuganga bese le mali bayisasabalisa lapha kaDlelandlongeni usicacisela lapho nkosi ukuthi kuyente kanivele umuntu bangasebenzi akuconnect ibya kaDlelandlongeni futhi utibekela kanjani yini futhi bese into kaDlelandlongeni mabe khona kunasiciniseko phela ukuthi le mali lena njengoba lo muntu angasebenzi nje ibuyaphi le mali kude kuthi ngatokwanza kuganga uthule sibani sibaganga bete bese batawufihla imali lengcolile lapha kaDlelandlongeni nkosi. Ngibonge mgcanco njengoba bengikhuluma yona nje usangihlaba lwimi lana mgcanco akhona ama-platforms mgcanco labekwe eDlelandlongeni lokuthi abantu noma ngabe bangasebenzi batongele ngiyakuva ukhuluma nge-girlfriend allowance mgcanco kubhake ngake kube ngiyokuphela khona lokhanza ukuthi uyathi sebenta unemarket yakhe lapha khona la kutholako njalo ngenyanga noma-ke kukhona lo limako mgcanco ekhaya umbila uyathi ukuthi nakavunile uba khona leyo mali lethide la itholako angafisa naye kutoyitshala eDlelandlongeni sinawo mgcanco ema-voluntary products ethu sinayo i-capital lump sum lokusho ukuthi sizumbulu lapho uyakhona kubeka imali minimum yakhona 1000 emalangeni kusukela ku1000 kuya etulu kodwa ke njengoba bowusho ke ukuthi phela nathi sina regulator mcashi lo regulator ukuthi manje ke singakhanza istimbanza kanye nebantu lokhanza ukuthi bawasha imali ukuthi bayi-invest eDlelandlongeni siyayidzinga le source of leyo income ukuthi leyo mali leyo iqhamuke kuphi uma seyiningi nje kakhulu vele kumele bese ke sekuba khona lokuyisupportako lokuthi vele le mali lena uyithole kanjani nangabe unemasimi akho uyasho ukuthi uyithole emasimini mgcanco uvunile loyo mbila wakho ngakhuluma ngalokunye kuvuna mgcanco ngikhuluma ngekuvuna umbila uvunile umbila isizini vele lesibona ukuthi vele iyavuma ukuthi ungawuvunile umbila uyayida utoyonga eDlelandlongeni ne-capital lump sum noma ke nangabe unemarket yakho noma ke leyo business yakho lencane nawe ufisile kuyifaka lana ungaphindze futhi ufake mgcanco wonke ku-through ingungu sinayo ingungu lesithi ke phecelezi supplement uyakhona lapho kufaka imali lethide ke yona uyifaka njalo ngenyanga lokusho ukuthi lesizumbulu sona usenda nje once off leyo payment leyo njengoba bengibekisa ngokuthi uvunile ngaleyo season leyo uyayiletha kodwa ke lengungu mgcanco uyiletha njalo ngenyanga yona ke seyita kusita nokuthi phela njengoba uyayiletha njalo ngenyanga so uwele la kunayinhlanhla phela lesiyendile eDlelandlongeni iplatform yekuthi ke nakwenteka wendlula emhlabeni nawe so covered so ukhona le free funeral plan lo ithola komcango loyo 5000 noma ke 10000 nangabe kusho ukuthi wendlula emhlabeni ngengodi lo ngadi impose kiyo mcango. Wayibika ke umlangeni lapha indzaba lenhlekeleyo ke mbukeli ngethemba ukuthi nawe utakhusadeka lapho ngoba kubuta lapha ilunga lelingasebenzi lokho sibe unama usebenza kusadeka kakhulu ukuthi le mali lapha ukhona ukuthi utibeke lapha kaDlelandlongeni ngoba itakusida uma sofikile esigabeni sekuthi siyayithola ngosi mhlambe ke ngosi ukukhumbuta singakaweleli kuyo kulabale batibekelako labangasebenzi ukuthi bayiflanini mase bayifuna ngosi. Angivamcanga imbuto. Sensho sikhumbuta ngosi kulona ikakhukati longasebenzi uyatibekela awusebenzi kuthi mangabe soyifuna le mali ungabese ke soyiflaneni ngosi. Ngibonge mcango umbuto lokusho ukuthi lo mthetho umcango lo gavina leyo mali eDlelandlongeni is the same umthetho lo gavina
umuntu nangabe asebenza noma kwenteka kanjani njalo lokusho ukuthi nje nangabe kusho ukuthi imigcanco uyadibekela leyo mali leyo nayo vele seyingena kulama benefits lesikhulume ngayo bo age benefit lokusho ukuthi imigcanco uyoyithola imali yakho nangabe lokusho ukuthi sowufikile ku 50 years imigcanco vele singakhuthatha nje ngoba kithi thina insha lesingathanzi konke mgcanco kubese uva ngazo kuya discourage ukuthi i long term investment kodwa ke ubese uyajabula uyahlekelela naso ufikile kuleyo minyaka loyo mgcanco. Ngiyavusa kaDlala Ndlongeni sesihamba ke ehlelweni ke lapha ke mbukeli. Lapha ke mine ngicela kubuta ukuthi mangabe ke sosebenza isikhathi esendlulako ke eminyakeni lemibili kanzi ke ufunza ke part time lapha afunza khona ke Nkosi uthi ke ngicela kubuta ukuthi ngiyakhona yini ukuthi bese ke singayicala imali yami eDlala Ndlongeni lena le bengisolo ngiyonga bangongela yona ukuze ngikhona ukuthi ngihambe ngiyothi ibhadala esikolweni ngoba sengiyekile nalokusebenza ke Nkosi ukuthi usebenze isikhathi esendlulako eminyakeni lemibili so uyafunza nyalo part time so sike Nkosi sofuna ukuthi ibhadala esikolweni uyakhona ukuthi lapha kaDlala Ndlongeni atawucela lawo masendi lawo Nkosi ahambe ukubhadala esikolweni. Ngibonga mgcanco ngilenye ima benefits labhadalwa eDlala Ndlongeni noma ke ma claims labhadalwa eDlala Ndlongeni mgcanco iskola i-refund lokusho ukuthi njengoba nje sotikhokhile nelunga lethu lana selitikhokhile vele kule equation ngoba liyasho ukuthi selisebenze more than 2 years lokusho ukuthi more than 24 months kanti lokhu mgcanco siyaba refund abantu lasebabuyele esikolweni bayofunza full time ku institution le recognized mgcanco lokusho ukuthi nangabe nje sosebenze more than 2 years awusaqualify noma awusayimiti le criteria yokuthola leyo refund nalokuthi ke ufunza part time siniketa abantu labafunza full time ku institution lekhona kangwane mgcanco. Sitavule silibambe lapho kehlelo kembukeli ngenxa sosikhathi ngicela Nkosi ukuthi uvayelise kumbukeli ehlelweni. Sibonge mgcanco sibonge nakubabukeli kusijoyina sethembe ukuthi basitakele batawuphindze futhi babukele kahle ihlelo elilandzelako kukhumbuta nje baqashi njengoba solo siyasho mgcanco sithi umnyaka weDlala Ndlongeni uphelile nga 30 June 2021 lokusho ukuthi sicela tonke imali eDlala Ndlongeni ama collections batilethe ngaseDlala Ndlongeni kude ukuthi sitawukhona phela kuphetha nathi umnyaka kahle mgcanco kwentiwe emapoti kude ukuthi sitawukhona nekwenta ema statements awo emalunga latabe ay true reflection ngoba abaqashi bethu batawube babhadele ngaloku kahle mgcanco. Ngicula ngudumane nami ngisho njalo ke mbukeli ngithi kube mnanzi sihlasana nawe kulo hlelo eDlala Ndlongeni asiphize ke mbukeli isihlangane makavumile umdali ngalo liviki lelitako ngesikhathi ke lesifanako ukhumbule mbukeli ukuthi uyasibhalela lapha kaDlala Ndlongeni kuyinombolo oyibonako lapho lethi 79638386 nami ke ngisho njalo ngithi ngufisele kuba lokuhle hlanzelako #besalakho usale kahle. Future.